namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, namhleta khayela Benny Mayengani the President 2023 album, of course. Leave it and Vana nhova. Yeah, so of course around 24th of October, as you can see, nifika ni scroll like account ya Benny Mayengani the President. Or fan scroll fan kuma ko if you post this post here, then if you the show goes on, as you can see, if you la shono ko kuna track list, so ita ke ihlaya, of course. Yeah, so of course track number 1 ashono kufika kutsala ku zovara kwekwe featuring Dr. Josh Reman and Severa Press Rangana. So as indicated ka yin'wana vlogs ta mina ni mukombisini ku this track ya kundliwa. The main reason yo va this track ya go endliwa is because album ya President Mayengani kahle kahle ushona a herini. Swikomna ku already like a herini way before va vuyelelana na Dr. Josh Reman na Severa Press Rangana. Yeah, and then of course here ku track number 2 va ku Mthondolovhani. Hey, of course Mthondolovhani ne loko va kha the path va ka Baloyi va ti vitana Mthondolovhani. So this track kahle kahle yona itikomba ku ri beef ya kona ka this album. Why ni vula tano? Because after loko yi rhunge Hosingove ma hleketa loko yi fika yi vekela dingo ya kha tsutsuma Hosingove lo, of course la mahlweni la hi fika yi vona yi fika yi posta this post mo yi vona yana after we posted leswi fika yi tsala ku Mthondolovhani yi khala nga ku pinda yi ku hit, so swi komba loko it's related to beef, this track ya Mthondolovhani. Unless if you buys but loko ni langutise swi komba ku ta ku ri yona beef ya kona hi lavaka le. So of course beef na tixaka yi nga tlhe fika yi gega mara leyi ti komba ku ri yona beef ya kona ka this album, which is strange to be honest ku yi le ka track number 2. Okay. So taka before man obviously Benny President yi lwa na Hosingove. Ku before Hosingove ka this track hi ta khe nangutele shona, of course. Yeah, and then of course you could track number 3 Vana nhova. So Vana nhova, of course, it's actually the title track ya the album Vana nhova. So swi komba ku ri track leyi President Mayengani yi twa ku yi bangova na artist loko zi select title track va ku ri track leyi yona yi twa na ku yi bangova. So ku yi President track leyi yona yi bela ku swinene. So obviously track yo cinisa le loko zi select President akuta ku ri track yo cinisa. And then hi ku track number 4 va ku delile. Okay. Hi ku track number 5 va ku Magayisa featuring Hlavusikizi. Swo Hlavusikizi ya ku yimbeleleni was a va ri featured then swo ya ku yimbeleleni ne. Amara yena yi lo teni ka kahle mi ka mi switweni ka risimu lera ra Flora N'wajawu ro wa phuphuruka. Xo xi yi bini verse leya xona Hlavu mi nga mi yi twini la na mi yi tivi na fashion bangani na koma iPhone. Now that verse i bini mi nga ma yi cheka, it's a very very nice song, so hopefully i tata na swa kahle loko za feature va ri la swi vula swo tala. Yeah, track number 6 Thambule Nyoka. Okay. So track 6 track 6 usually ni expect a beef, so I really don't sure I have no comment about this track. Ku hi sayita mina voni na beef mina kumbe timhaka ri na title ya ko nga ri Xitsonga sani koti ku yi translate or ku yi interpret, so it's fine ta ke hi vona swona ku yi ta kha yi famba njhani, of course. Then track number 7 Nhlawulo featuring Naniki Rikhotso. Okay, I don't know Naniki Rikhotso, I can't check ka Facebook anu kumangi, so hopefully she's a good vocalist kom na ku ta ku ri n'wansati Naniki nga ku ri n'wanuna Naniki. Probably it's a female. Okay, that ke vone swona ku swi ta swi ya kwini, of course. Track number 8 Vutomi Xikatamani. Then track number 9 Ngubebe. Na swona loko track ya kwini ngo swi clear ku ya vulavuriwa yini, and yi very clear. And then track number 10 Bombela. Okay, then track number 11 Likwapa, of course, featuring Vuyelwa. Okay. I khale va tirhisana kun'we na Vuyelwa, ku na track leta khale mo ti yingisela a va ri kona Vuyelwa la ka those tracks even le ka backing ta khale minkarhi leyi ka ha tirhana ho Severa Press Rangana. So ri Likwapa, so Likwapa loko ni search ka Google hiya kuma va kombisa ku i munhu wo ka nga vulavuli Xisotho, mara to make matters worse loko ni fika ni cheka yin'wana la translation va fika va kombisa ku
munhu kahle i vito ro chinga kahle kahle ri tirhisiwaka against Vatsonga or Ndengoni people, and Ndengoni people hi khavhara vanhu vo fana vaZulu, Isindebele xi wela kona na Xixhosa, Maxhosa na wa wela kwala, so ve ri hina makwapa. Like loko swi ri plural of course, loko munhu a ri wexe ve ri i le kwapa, so a swi ta vona ku ri ta ri kha ri fambisa ku yini hi risimu ra kona of course. Then track number 12 yi ku Mbilu ya Mina. Track number 13 Malegeni, nga fambi hi hemba hina na hindza. Track number 14 Dzova ra Kwekwe edition featuring Dr. Joe Shirimani and Severa Rangano, as you can see. So hi swo sweswo Severa Rangano na Dr. Joe Shirimani va feature only hi to kahle ku va one song, because leyiwa ku va sort of like a remix in relation to that, as you can see. Yeah, of course leswi ta swi vange ngopfu ku album already a yi herini, so mara it's still possible loko va nga fika va fika under the backings, it's possible mara swi ta hi ku a va hana nkarhi wa enough to do that na. Yeah, and then of course hi nda ya le hansi leyi ya information ya so ni yi lava ngopfu yi va yi ri koka album swo swi ri kahle mani hikuva a ku nerjiwa vanhu. Yeah, and then loko tsariwa ku record company Tiba Promotions, recorded at Sikiza Beats and Benny Mayengani Studios, mixed at Sikiza Studios and Shirimani Studios. Dr. Joe Shirimani was involved in mixing. Ku mixa Dr. Joe Shirimani na ku mati ya ntsanana va ku mastered by Dr. Joe Shirimani at Shirimani Studios. Hi yona Dr. Joe Shirimani yi nga endla final touch ka this album. Yeah, and then of course he continued produced by Hlavu the Gupta Chauke, Dr. Joe Shirimani, President Mayengani, and Prince Rangani. Published by Tiba Promotions. All songs composed by Benny Mayengani except track 1, 12, and 14, which were composed by Ben and President Hlavu the Gupta Chauke, Dr. Joe Shirimani, and Prince Rangani. Programmed and keyboards by Hlavu the Gupta Chauke. Okay, kale on the track. Except track number 1, 12, and 14. So track number 1, okay, yeah, short resec. Va be involved na Dr. Joe Shirimani Severa Rangano ka track number 14, not track number 12. 12 anduku anduku swi swona ku la a ku kombisana ku manga composer track number 12 ku President Mayengani lo kombisana ku a composer ngi yona. A nga ri komboni munhu ka track 12 la. It's fine. Yeah. Or ku nga va ku ri Hlavu the Gupta, because vana va tlhela ku loko va ku accept track 1, 12, and 14 va tlhela va kombisa ku ku ve na Hlavu the Gupta, Dr. Joe Shirimani and Severa Rangano, or they were all involved in probably they were all involved ka programming and keyboards ka those track ngopfu ka track 12 leyi nga ku ni confuse ku ni teka hi yona la mavona nyana. Yeah, designed by Just Think Creatives. Ntirho usasekini and I'm also impressed ku i kota ku va information a kota ku tlhistila a yi chela hinkwayo yi ringana la. I tirheni swinene sasekini swinene, I'm impressed, very very impressed. Na front cover ma vona ya leswi sasekini swinene, hopefully ku tata ti-hits hina hi la ti-hits very very hi ka Master T hi la beef. Swo sungula hi lava beef yi fiki yi ba beef loko se yi bini hi kona hi nghena na letin'wana ti-track hi yingisela hi leswo.